Iako je napravljen od voska predsjednika Ruske federacije, meštani Jagodine su dočekali kao da je od krvi i mesa. Super, toliko mi se dopada da ne reći. Šta mi se najviše? Mogu da zaplačem. I toliko mi je drago što je ovde. Hvala, Palmi. Skulptura sa likom Vladimira Putina postala je deo stalne postavke Jagodinskog muzeja voštanih figura, u kojem su već ranije izložene figure Josipa Broza Tita, Slobodana Miloševića, Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, Ive Andrića, Novaka Đokovića i desetina drugih istorijskih ličnosti. Na najnovijoj skulpturi radio je tim od 10 ljudi, kažu autori. Jeste sanjali Putina dok ste radili o njemu? Pa, sanjali smo neke tehničke detalje nerešive, ali ne, njega ne, naravno. Ovoga puta veliki broj posetilaca došao je da proveri je li kopija verna originalu koji stoluje u Kremlju. Mišljenja su nepodeljena. Original kopija, verna originalu. Putinova figura možda među najbolje. Isto, samo što ne progovori. I lepo je ovako napravljen. Stegnute ove pestice, to mi se sviđa, mir. Estetski sud imao je i ministar spoljnih poslova, koji je, zajedno sa ministrom energetike, prisustvovao ceremoniji na poziv predsjednika Jedinstvene Srbije i čoveka na čiju inicijativu je napravljena figura Vladimira Putina. Ja mislim da je ovo jedno od najboljih ostvarenja koje se nalazi, bar koliko sam na slikama mogao da vidim ove figure. Pokazao sam to i Rogozinu, i Lavrovu i da kažem da su svi pozitivno bili naređeni koliko je verno preneta figura. A pre nego što je otkriven novi eksponat, u obližnjoj sportskoj hali organizovana je priredba u čast nove voštane figure. Igrale su se srpske narodne igre, ali i moderni ples uz poruku specijalnom gostu. A pevale su se i ruske pesme u izvedbi narodne pevačice Merime Njegomir. Nisu odoleli ni neki iz prvog reda. No, osim pesmom, ljubav se majčici Rusiji iskazivala i sa govornice. Putin je za Srbiju čovjek koga moramo da poštujemo i bez Rusije Srbija nema dobru budućnost. Putin je čovjek koji pomaže Srbiji i nešto što vidimo i nešto što ne vidimo. Mi nemamo razloga ni da se stidimo, ni da iznosimo Vladimira Putina i Rusiju kao naš adut u kampanji. To je jednostavno naše prirodno stanje. To je ljubav, bratstvo i partnerstvo sa Rusijom, koju danas vodi Vladimir Putin. Ipak, da li je ta ljubav uzvraćena? Pitanje je na mestu ako se uzme u obzir da otkrivanju Putinove voštane figure nije prisustvovao ni jedan ruski diplomata u Srbiji. Domaćin smatra da za to postoji logično objašnjenje. Nisu prisustvovali, da znate, ja sam poslao poziv ambasadoru i on mi je rekao da to u tradiciji ruskog naroda daleko bilo kao kad neko umre, da prisustvuju kada pozira i da vide eksponat živog čoveka. Znači, ne rade za života, već kad daleko bilo umre. Mada ovo što Palma kaže, ja sam razmišljao da će moju figuru da stavi. Šta su ove ciljevi? Ako se to i dogodi, aktuelni ministar diplomatije imaće veliku konkurenciju. Ne mislimo na Vladimira Putina. Ako ga kojim slučajem ne prepoznajete, reč je o Dačićevom političkom ocu i nekadašnjem partijskom šefu. A tebe sam ja najviše volela. Ti si najbolji.